Idemo na drugu knjigu. Druga knjiga je nastala prošle godine. Ona je vrlo interesantna po tome što je u početku nastavak prve knjige gde i dalje objašnjavam te prve civilizacije i zatim krećem na potpuno nove teme kao što je svemir i galaksija, stvaranje svemira, divovski mozak, prethodni univerzum, moja teorija o kosmosu i svemirima. Verujte da još nisam nijednom promovisala moju teoriju i da mnogi od vas možda i nisu svesni da sam ja napisala svoju ličnu teoriju o poreklu kosmosa, o postanku, o nukleonu, o modelu atoma, o stvaranju svemira. To su zaista moje početne vizije kako je nastao univerzum, ali nemojte onda opet da me pitate kada će izaći, to ću uraditi sve u 5. knjizi u nastavku, verovatno na proleće, kada ću se potruditi da napišem potpuno novu nauku sveta. Dalje idemo tu, puno imate stvaranje svemira, galaksija, mlečni put, planetarni sastavi, vrste bića u svemiru, omotači i dimenzije, im puno toga i planete, zemlje, jarilo sunca, da vidite koliko stvarno ima planeta u jarilu suncu prema Vedama, a ne onih 90 koliko mi znamo. Imate i kako se zovu i sve redom, kako vreme teče u svemiru i tako. Treći deo je bića galaksije i zemlje, kako su kreirana, lirani nivoi postojanja na zemlji i ko su naši bogovi. Ko su naši bogovi? Spominjem ih više puta. Naši prapreci. Naši prapreci su naši pravi bogovi, naši kreatori. Ali oni nisu bogovi u smislu reči kako to govore religije. Mi smo ih zvali bogovi u smislu bogovi stvaraoci, bogovi kreatori, a ne bogovi kako to smatra ortodoksna religija ili druge religije koje su nam pripisivale u dalekoj prošlosti da smo mnogo božački narodi, pa samim tim i nižeg nivoa znanja kad imamo više bogova. To je besmislica i kompletno neznanje onih koji pričaju o tome. No, i to ima sve lepo objašnjeno da se ne zadržavamo. Zatim imam vedsku tamne sile, vedsku hijerarhiju tamnih sila i tako dalje, najdavniju istoriju planete Zemlja koja se osvrće na Hiborneu. Zatim hroniku Asa i sve ostalo, šta se događalo na Daari i kako je nastao ljudski rod bele rase. Zatim govorim u 4. delu, objašnjavam knjigu Perunove mudrosti koju je naš Bog praotac ostavio nama pre 40.000 godina i odnosila se na Srbe, Sorabe ili Zorabe, odnosno Rašane, Rasene, Vende, Venete, Ilire i tako 30-ak naziva, sve za jedan isti narod. Slovencu ne. Sloveni nisu narod, prema tome ne priznajem Slovene kao narod. Sloveni su kovanica nastala iz jednog drugog razloga u 17. veku. Mirane, kad pročitaš taj deo, razgovaramo. Kosmički značaj Midgard zemlje, pa da jednom i Miran shvati da ne zna baš sve. Pa šta sad, nije to strašno. Ne šalim se, ispravit ću se, on Slovene pominje u jednom drugom kontekstu, u kontekstu ujedinjenja bele rase i s te strane ga pozdravljam, a imat ćemo mi vremena da objasnimo tačno te Slovene i kako su nastali. Ko pročita knjige, njemu će biti jasno.
Zatim govorimo o knjigici Perunove mudrosti dalje i sada vam ne pričam dalje svemu, opet se vraćam na Mu, Lemuriju, Atlantidu, vedsko kazivanje o Atlantidi, zašto je potonula i sve ostalo. Zatim idem na vrlo važan deo za koji bih voljela da vas upozorim kada budete čitali drugu knjigu, vi koji je niste čitali, kao i vi koji ste čitali, da vam malo možda pojasnim stvari. Kod rasa čovečanstva i podrasa čovečanstva imate iza vedsko nasleđe o 3 doseljene rase. Žuta, crvena i crne rase Dravidije. To su jedine 3 rase koje su postojale pored bele rase. 4 rase na planeti. Onaj ko ne zna odakle je, a beo je, ja uvek kažem, ako ne zna odakle je, neka se pogleda u ogledalo, sve će mu biti jasno. Zatim, tu ću preskočiti, neću spominjati ove sive rase, nastanak sive rase, odnosno podrase, to čitajte u drugoj knjizi. Preskočit ću. Zatim, evo, skoro je bilo jedno pitanje, da li su tamni stvarno toliko ostavili traga kod nas? Nažalost, jesu. Govori se o danu i noći Svaroga. Šta su dan i noć Svaroga? Objasnit ću vam vrlo kratko, jer je to interesantno. Dan i noć Svaroga su periodi koji u civilizaciji ljudske rase traju oko 12 do 12,5 hiljada godina. To je onaj jedan polukrug okretanja planete oko ose galaksije, odnosno i celog sunčevog sistema. I tada se događa da mi u danu Svaroga prosperiramo, jer smo na suprotnoj planeti od galaksije koja je galaksija tame ili tamnih bića. Ona se nalazi na jednom kraku, a na drugom kraku su napredne galaksije, odnosno Andromeda nam je najbliža. Sada, kada smo u jednom tom polukrugu, mi, pošto je naša galaksija pri kraju u krakovima, ne završava se ovako krug, nego imate krakove otvorene, ti otvoreni krakovi zalaze svojim delovima u područje galaksije tamnih sila. To je ta noć Svaroga, kada smo mi njima blizu i kada oni dolaze lako do nas i porobljavaju nas. Sada upravo izlazimo iz te noći Svaroga i ulazimo u dan Svaroga, okrećemo se ka drugom delu galaksije koji je za nas mnogo povoljniji i zato ćemo sljedećih 12,5 hiljada godina biti u prosperitetu i uzdignuću planete, a to znači još nešto, to znači povišenje viših vibracija na planeti, dolazimo bliže centru galaksije gdje imamo isijavanja iz centra galaksije koja su izuzetno jaka i pojačana i koja utiču na nas da razvijamo brže svoju svest i svoje sposobnosti. Upravo ulazimo u taj deo, ali za civilizacije tame to je deo kada oni ne mogu da podnesu ove vibracije, odlaze i sklanjaju se sa ove planete. Evo, šlager uz ovo što ne piše u knjizi jeste da su planete, da su sile tame napustile ovu planetu, krenule su da je napuštaju negde krajem 96. 97. godine i posljednji rok da je napuste bio je 18. oktobar 2018. godine, kada je istekao ugovor Galaktičke federacije sa silama tame za planetu Zemlju. Zaista smo bili porobljeni i praktično ugovorom prodati silama tame do tog perioda. Šta to sada znači? To znači da ih sada na planeti nema, ali da danas na planeti su ostali samo njihovi pomagači, koji sada naravno izigravaju bogove
i žele da i dalje mislimo da smo ugroženi i da su nam oni jedini spas. Evo, ovo je jedno kratko pojašnjenje kog nema tako u knjizi, ali bit će sigurno jasnije i onima koji budu čitali. Tu se spominje i tad dan i noć i svaroga, svrhe izvora života, mesta i tako dalje. To je sve iz Veda. Čitat ćete, vrlo je zanimljivo, vrlo je poučno. Zatim 10. deo, načini vladavine. To je izuzetno ozbiljan deo, stvaranje parazitskih sistema kojih se ni do danas još nismo oslobodili. Interes tamnih sila za Midgard, zašto je bio takav? Midgard je inače planeta Zemlja, kako su je zvale civilizacije naše galaksije. Planovi vladavine tamnih sila, ko vlada svetom, arhonti, načini vladavine. Imate jednu surovu lekciju, izuzetno surovu, ali lekcija koja itekako treba da se zapamti, a to je Dalesova doktrina. Alan Dulles je bio direktor CIA, koji je između 60. i 70. napisao jedan program vladavine ljudima koji je takav da kada ga pročitate morate stvarno da odmorite mozak posle toga. Toliko je odvratno da namjerno sam ga napisala u knjizi da vam se uraže u pamćenje koliko nas vole, šta nam žele i kako vladaju nama, a to skrivaju da je u interesu naroda. Ne dajte se prevariti. Svrha Drakoa na zemlji, beli put Veda i zatim idu proročanstva novog doba, zlatno doba Kali, to će tek da potraje još jedno 500 godina dok uđemo u to zlatno doba, ali za nekih 50 možemo reći da smo na pragu ulaska tek tada. Novo doba koje sad već polako možemo videti naznake, je pre svega doba osvešćenja. Tu objašnjavam veliki reset i agende i početak kraja i buđenje. Mi smo u ovom trenutku upravo u tim lekcijama.